Ndagushimiye wowe ukurikiye PBO TV mu byegeranyo mu makuru atandukanye no mu nkuru z'ubwenge zitwa bwenge bwa none. Nge nitwa Paul Biri, nguhaye ikaze. Ngiye kukugezaho amakuru ari kuvugwa kuri M23. Hari amakuru avuga ko ingabo z'Ububiligi zoherejwe muri Kongo kurwanya M23. Indi nkuru iri kuvugwa nuko M23 yavuye muri Walikale mu buryo budasubirwaho. Reka tubigarukeho mu buryo bwimbitse. Hamaze kuboneka amakuru avuga ko ingabo z'Ububiligi zoherejwe mu kurwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo guverinoma y'iki gihugu cyo ku mugabane w'i Burayi yabanje kubihakana. Mu kwezi gushize, ubwo ni ukwezi kwa gatatu, mu binyamakuru hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ko Ububiligi bwohereje mu ntara ya Maniema ingabo ziri hagati ya 300 na 400 kugira ngo zifatanye n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Byamenyekanye ko aba basirikare bajyanywe mu kigo cya gisirikare cya Lwama giherereye mu mujyi wa Kindu muri Maniema, kandi ko bajyanye n'intwaro zirimo ibifaru ndetse na drone z'intambara byo kwifashisha kurwanya M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yatangaje ko aya makuru ari ibinyoma. Asobanura ko igihugu cye kigifite muri Kindu abasirikare 6 gusa, kandi ko nabo hari abatanga imyitozo gusa ya gisirikare binyuze mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Nubwo Minisitiri Prevot yahakanye aya makuru, Ububiligi bumaze gupfusha abasirikare 8 bifatanyaga n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya M23 rwabereye muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ihana imbibi na Maniema, nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye. Mu burasirazuba bwa Kongo hamaze iminsi habera imirwano ihuza umutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ari wo M23. Gusa abarwanirayo ni benshi. Mu basirikare b'Ububiligi bapfuye harimo Sergeant Jimmy Louis Flande warashwe ubwo yakoreshaga drone yagabaga ibitero ku birindiro bya M23. Imodoka y'umutamenwa uyu musirikare yari arimo nayo yaratwitswe. Abarwanyi ba M23 bari muri Walikale bari bamaze iminsi bahanganye n'ibitero bya drone. Imwe muri zo yatwitse indege ya gisivile yari ku kibuga cy'indege cya Kigoma hafi ya santere ya Walikale mu cyumweru cyashize. Amakuru avi Walikale yemeza ko abasirikare b'Ububiligi ari bo bakoresha izi drone bagamije gukura abarwanyi ba M23 muri iyi teritwari ikungahabaye ku mabuye y'agaciro arimo gasegereti, kandi M23 iherutse guhanura 2 muri zo. Ubwo ni drone mvuga. Nubwo Minisitiri Prevot yahakanaga ko ingabo z'Ububiligi ziri muri iyi ntambara, byasaga naho hari umugambi wa gisirikare igihugu cye gifite mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Tariki 17 Werurwe 2025 indege y'ingabo z'Ububiligi ya Falcon 8X yavuye i Buruseli yerekeza i Kinshasa ikomereza muri Kindu ku munsi wakurikiyeho. Yasubiye i Kinshasa ihava tariki 20 Werurwe. Mu gihe tariki 21 Werurwe iyi ndege itwara abantu 16 yasubiye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba igwa i Bujumbura. Ni mu gihe bizwi ko Ububiligi, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birwanya M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Naho ku nkuru ijyanye n'uko M23 yavuye muri Walikale, ni impamo kuko ubu bivugwa ko abarwanyi b'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuye mu mujyi wa Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru basubira mu birindiro byabo bya mbere. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hahamya ko abarwanyi ba M23 batangiye kuva muri uyu mujyi mu ijoro ryo kuwa mbere Mata rishyira wa 2 Mata 2025, kandi nta mirwano yabayeho. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 batakigaragara muri uyu mujyi, mu gitondo cyo kuri uyu wa 3 Mata ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi bo mu mitwe igize ihuriro nka Wazalendo
batangiye kuwusubiramo. Guhera uyu munsi abasirikare ba leta na wazalendo nibo bari kugenzura ikigo cya gisirikare cya Nyarusukura, agace karimo ibiro bya teritwari ya Walikale ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kigoma byahoze mu maboko ya AFC M23. Umuturage wo muri iyi santere waganiriye n'ikinyamakuru Actualité yagize ati twabonye FARDC, twabaze jipu zigera kuri 3, ubwo ni imodoka za gisirikare z'amajipe 3. Muri uyu mujyi hari n'abakorerabushake ba wazalendo. Abaturage batangiye kugaruka, ibikorwa nabyo bigenda bisubukurwa. AFC M23 yinjiye muri uyu mujyi tariki ya 19 Werurwe nyuma yo gufata ibice byo mu nkengero zawo birimo Ngola, Kisima na Mubanda. Ingabo za RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na wazalendo bari bahunze bagana mu cyerekezo cya Kisangani mu ntara ya Chopo. Tariki 22 Werurwe AFC M23 yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi bayo muri uyu mujyi, ubwo ni nyuma y'iminsi 3 gusa, kugira ngo ibiganiro by'amahoro bitegerejwe bibe mu mwuka mwiza. Gusa yateguje ko ibirindiro byayo n'ibigabwaho ibitero izisubiraho. Nyuma y'iminsi 2 iri huriro ryemeje ko abarwanyi baryo bakiri muri uyu mujyi bitewe n'ibitero bya drone ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zikomeje kugaba ku birindiro byaryo no ku basivili. Basobanuye ko ibi bitero bibangamira gahunda y'amahoro. Abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Walikale mbere y'uko ababahagarariye bahurira na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro by'amahoro bizabera muri Qatar tariki ya 9 Mata 2025. Nahangaha nsoreje mbashimira kuba mwankurikiye. Utarakora subscription ukandaho hasi. Naho amakuru nakagaruka.